Danes smo tukaj, da vam predstavimo verjetno eno izmed največjih tehnoloških nadgradnji, ki jo je SIMOBIL kadarkoli naredil v svoji zgodovini, ki je prav gotovo prava pot za naprej in bo seveda še izboljšala uporabniško izkušnjo naših uporabnikov. Želimo imeti najsodobnejše omrežje in vemo, da je to zelo drzna beseda, zelo drzen izraz, ampak danes po več kot 12 letih prisotnosti na tem trgu mislim, da smo tudi v stanju, da tako drzne izraze uporabljamo in za nadgradnjo, ki jo vam bomo predstavili, smo prepričani, da lahko to tudi dosežemo. Seveda se zavedamo, da uporaba mobilnega interneta strmo narašča, torej za več kot 25% samo v lanskem letu in prav zato vemo, da moramo nadaljne investirati. Z veseljem torej smo v naš letošnji in tudi naslednjoletni plan zapisali investicijske številke, ki so bistveno višje, kot so bile v preteklosti. Predvsem pa bi radi nadgradili celotno omrežje, torej na zmogljivosti, ki omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 21 megabitov na sekundo. Naredili bomo tudi korak ven iz mest, ki vemo, da je za mobilnega operaterja včasih boleč, ker včasih ni nekega povratka teh investicij, ampak zavedamo se, da bi radi v Sloveniji tudi na podeželjih omogočili torej širokopasovne mobilne komunikacije in tudi ta nadgradnja, ki bomo predstavili, je usmerjena v to smer. Kako bomo to naredili? Preko tehnologije UMTS 900 na frekvencah, ki podpirajo torej tako HSPA+, kot tudi 21 megabitov na sekundo. Tako bomo torej omogočili bistveno večjo pokritost samega prebivalstva, kot pa tudi eno izmed slabosti UMTS-a, bistveno boljšo penetracijo znotraj poslovnih zgradb. Seveda tudi razmišljamo, ali in kdaj bomo sedajšnjo tehnologijo, ki jo dajemo na trg, nadgradili z tako imenovanim dual carrier sistemom, ki potem dodatno še podvoji kapacitete do 42 megabitov. Investiramo tam, kjer so potrebe. Ne investiramo samo zato, da bi investirali, vendar zato, da sledimo potrebam, ki jih na trgu izkazujejo uporabniki. In ko govorimo o učinkovitosti, pri tem mislimo, da investiramo v tiste tehnologije, ki so prave v pravem trenutku. Kajti zavedamo se, da moramo zagotoviti uporabnikom ne samo tehnologijo, vendar tudi tisto tehnologijo, ki si jo on lahko privošči in jo je pripravljen uporabljati. SIMOBIL je v povprečju v zadnjih 13 letih vlagal približno 10 milijonov evrov, govorim samo v omrežje. V letošnjem letu se ta investicija poveča za 50%, govorimo o približno 15 milijonih evrov investicije, ki jo bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili in nam bo, sem prepričan, zagotovila, oziroma našim uporabnikom zagotovila tisti mobilni širokopasovni dostop, ki si ga želijo in ki ga v tem trenutku tudi potrebujejo. Nadgradili bomo 290 baznih postaj izven naselij, pri tem bomo pa seveda z veseljem prispevali tudi tisti naši dolgoročni trajnostni komponenti poslovanja. Izrazito se z novo tehnologijo zmanjšuje poraba električne energije, zmanjšuje se poraba in potreba po ohlajevanju prostorov. Videli boste v nadaljevanju, v kaj je pripeljal razvoj baznih postaj. In pa z manjšim številom baznih postaj bomo dosegli večjo pokritost, kar pomeni, da so te investicije zadostijo vsem kriterijem učinkovitosti kot tudi preudarnosti. We are talking about the renewal of the network that will cover large portions of the current GSM network and also parts of the UMTS network. It will be a renewal program that goes through 290 base stations. With this program, we will also, and that is the big benefit for the end user, we will bring UMTS 900 as an access technology to Slovenia, to our network, with 205 base stations supporting this UMTS on the 900 MHz frequency. By doing that, we can reach out with the network further than we ever did before. We will increase the indoor penetration by 20% and we will reach an outdoor population coverage of more than 85%, so covering also the rural areas with these mobile broadband capabilities. 85%. That means taking public available information
that C-Mobile will have the biggest UMTS network of Slovenia. HSPA has been used as the access method in UMTS, and we are now increasing to 300 stations supporting HSPA+, meaning capabilities of 21 megabits per second for the download and 5.7 megabits per second for the upload. We increased the number of optical lines we use. That is another 300 kilometers of optical fibers in use. And we increased the capacity of the microwave transmission, and we increased 5 to 10 times also the capacities for the leased lines, the copper transmission.